tubahaye ikaze mu ikiganiro mutegurirwa nanjye Jori Inyasu ukikunda. Ikiganiro kigiye kwibanda ku ntambara yamaze imyaka irenga 20 abanyamerika n'inshuti zabo bahanganyemo n'abatalibani. Intambara bigaragara ko yaguyemo abarenga 2300 by'abanyamerika, ikaza kurangira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuye muri Afghanistan. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zabo bigaragazwa ko batsinzwe intambara yo muri Afghanistan, kabone nubwo bari barakuye abanyafghanistan b'abatalibani ku butegetsi. Abatalibani n'abarwanyi koko barwanye kugeza ku hanyuma, kugeza ubwo bongeye kugera i Kabul bafata ubutegetsi bari baravanyweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tugaruke ku masezerano yatumye Amerika iva muri Afghanistan. Ni amasezerano yagiyemo na bwana Mike Pompeo wari uhagarariye Amerika, akaba n'umuvugizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Mike Pompeo idoha muri Qatar, nyuma y'ibiganiro yari yamaze kugirana n'abanyafghanistan b'abatalibani intagondwa, ati ariko reka mbere na mbere tubanze turebe ubundi abatalibani batumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwana nabo imyaka irisaga 20 bikarangira badatsinzwe ngo bamanike amaboko. Ubundi ni bantu ki? Taliban ubundi biva ku ijambo rikoreshwa mu rurimi rw'igipashtun, ururimi rukoreshwa muri Afghanistan mu gice cy'uburasirazuba ndetse no mu majyepfo. Iri jambo risobanura ugenekereje mu Kinyarwanda abanyeshuri. Bikavuga ko uyu mutwe w'abatalibani washinzwe ugendeye ku mahame ya Kiislamu ikandahari mu 1994, ushinzwe n'umwe mu bagabo b'ibikomerezwa babayeho, umumujahidini mwiza warwanye n'abasoviyete akaza kubura ijisho rye mu ntambara yamuhuje n'abasoviyete, bwana Mullah Omar. Ariko usibye kuba ari Mullah Omar, binavuga ko inyuma ye hari undi mugabo, Mullah Bahadur Abdul Ghani. Aba bagabo babaye inkingi za mwamba imbere cyane rwose mu batalibani. Ariko reka tugaruke gatoya kuri bwana Mohammed Omar. Uyu akaba umugabo wavukiye mu bukene, nyuma akaza guhindukamo umurwanyi mwiza cyane w'umumujahidin, ariko nyuma aza no guhinduka inkingi ya mwamba mu bashinze abatalibani. Akaba yari yaravutse mu 1960 agapfa mu 2013 mu kwezi kwa kane ku itariki 23 Istanbul muri Afghanistan, ahitanywe n'abanyamerika mu gitero cyamugabweho. Nyamara bwana Mohammed Omar nta jisho ry'iburyo yagiraga. Iri jisho yari yarariburiye mu ntambara yamuhuje n'abasoviyete mu 1978 kugeza mu 1972. Mohammed Omar yari umurwanyi koko, umurwanyi utaratinyaga, umurwanyi wabayeho ari umumujahidin yishakisha, bikaza kurangira atsinze abasoviyete. Ibi bita binashyira igihugu cya Afghanistan ko nta gihugu na kimwe mu bihugu byabayeho by'ibihangange by'ubu cyaba cyarabashije gukura intsinzi ifatika mu gihugu cya Afghanistan. Mohammed Omar, umurwanyi w'umutalibani. Abatalibani mu 1996 kugeza mu 2001 bari ku butegetsi, bagaragaraga nk'abatsikamira uburenganzira bw'abagore mu kwiga, ndetse bikavuga ko banafashaga iterabwoba. Leta yabo yemewe gusa n'ibihugu bitatu icyo gihe mu 1996 kugeza mu 2001. Turabikwibutsa ibyo bihugu bitatu byemeye leta y'abatalibani. Ibi byari Pakistan, Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Gusa mu 2001 abatalibani bari ku butegetsi baganje rwose, basabwe gutanga Osama bin Laden wafatwaga nk'inkingi ya mwamba mu bari bagabye ibitero byo ku ya 11 Nzeri. Ibitero byagabwe ku nyubako z'imiturirwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za World Trade Center na Pentagon. Pentagon ikaba inyubako ikorerwamo n'igisirikare na Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maze abatalibani bataryaga indimi barabyanga. Amerika nayo mu kubasubiza ihita igaba ibitero muri Afghanistan. Ibitero byanabakuye ku butegetsi, ariko bakomeza kurwana kugeza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 2021, ubwo bongeraga gufata Kabul ku masezerano bari bagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kuva muri Afghanistan ndetse zikarekeraho no kurwana. Ubu guverinoma y'abatalibani yagiwemo n'umwe mu bari barashinze abatalibani, bwana Mullah Baradar. Nyamara Baradar ubu numwe mu nkingi za mwamba muri guverinoma. Mullah Baradar
wanigeze no gufatwa agafungwa mu 2010 kugeza mu 2018 i Karachi, afashwe n'inzego z'ubutasi za Pakistan Inter-Service Intelligence, maze yerekwa itangazamakuru. Gusa bivugwa ko byakekwaga ko ibi byari mu rwego rwo kugira ngo gusa leta ya Pakistan yereke leta ya Washington ko bari bitaye ku kibazo cy'abataliban. Gusa Mullah Baradar yaje kurekurwa mu 2018, ndetse ubwo abataliban bafataga ubutegetsi yagaragaye muri video agira ati, twageze ku ntsinzi itari yitezwe, tugomba gushima imbere ya Allah. Ubu ni igihe cyo kwisuzuma ubu bigendanye n'uburyo dukorera tukanarinda abaturage bacu, ndetse tugashyira ahazaza ubuzima bwiza n'imibereho mishya. Nyamara iki gihe Mullah Baradar ngo yari akiri mu buhungiro, yari ataragera Kabul. Mullah Baradar nyuma ye hibajijwe niba abataliban batazihorera, maze umuvugizi wabo Sahin Shahin ati, ndetse hazabaho uguhererekanya amahoro mu mahoro, tuzahererekanya ubutegetsi mu mahoro. uwo yari bwana Sahin Shahin akaba umuvugizi w'abataliban. Yavugaga ko ngo byanze bikunze hazabaho guhererekana ubutegetsi mu mahoro, ariko nyamara ahubwo ntabwo kwari uguhererekanya ubutegetsi, kuko bwana perezida wari uyoboye icyo gihe mu 2021 yuriye indege arahunga ajya muri Arabia Saudite, muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, abariho abona ubuhungiro. Ese ubwo umuntu yavuga ko kwari uguhererekanya ubutegetsi ku mahoro? Tukivuga kuri bwana Mullah Baradar, binagaragara ko yitwa Abdul Ghani Baradar, akaba yaravutse mu 1968 mu cyaro cya Wetmark i Kandahar, ndetse aha ni naho muvoma y'abataliban yavukiye. Ubyumve neza, i Kandahar niho abataliban bavukiye, niho bashingiwe. Uyu mugabo yarwanye n'ingabo z'Abasoviyeti mu ntambara uhereye mu 1979 kugeza mu 1989. Intambara yitabiriwe na benshi mu Bayisilamu baturukaga impande zose z'isi. Binavugwa yuko ariho mu bamujahidin ariho haturutse Osama bin Laden, umwe mu barwanyi beza cyane barwanye muri Afghanistan. Muri iyi myaka abamujahidin barwanaga intambara ntagatifu yiswe jihad, intambara barwanaga n'Abarusiya b'Abasoviyeti. Kuki barwanaga nabo? Impamvu nyamukuru barwanaga nabo ngo kwari ukugira ngo bamagane Abasoviyeti bashakaga kwigarura igihugu cy'Abayisilamu. Icyo gihe Abayisilamu impande zitandukanye z'isi bahuriye muri Afghanistan barwanya Abasoviyeti kugeza ubwo Abasoviyeti batsindwaga. Ndetse nk'uko twabivuze haruguru, aha akaba ari naho bwana Baradar yahuriye n'uwaje kuba umusangirangendo mukuru, umusangirangendo w'ibihe byose Mullah Omar, banashinganye abataliban. Uretse ubucuti bari banafitanye kandi, bwana Abdul Ghani Baradar yanaje kurongora mushiki wa Mullah Omar, maze umubano wabo uhinduka nk'agati k'inkubirane. Yewe ndetse n'igihe leta zunze ubumwe za Amerika zagabaga ibitero kuri Afghanistan mu 2001, Baradar niwe wari minisitiri w'ingabo. Ndetse ubwo abataliban bakurwaga ku butegetsi, inshingano yazikomereje mu bwihisho kugeza ubwo yafatirwaga muri Pakistan, nabwo akiri mu nshingano rwose imbere cyane mu bayobozi bari barangaje imbere abataliban. Kuri ubu abataliban bafite ubutegetsi muri Afghanistan ndetse baraganje. Nta n'uwakwizera yuko mu 2021 hari uwaza ngo abanyeganyeze ku ntebe y'ubuyobozi. Abataliban mu 2021 bagaragaje ko leta yabo izaha ubwisanzure buri umwe, ko izatanga umutekano ku baturage. Ngayo nguko iby'abataliban n'abanyamerika, intambara zabahuje
intambara abanyaafghanistan benshi bahatikiriye udasize ku rundi ruhande, ndetse n'ingabo z'abanyamerika nyinshi, amafaranga menshi yashowe muri izo ntambara. Abatalibani nabo ku rundi ruhande ubuzima bwabo n'amaraso yabo yarahamenekeye. Tukurarikira ibiganiro byinshi bizajya bica ahangaha, tukubwira gukanda subscribe ukanadusharinga, iyo ni inkunga ikomeye cyane. Njye ndi Joli Inyasi ukwikunda. Salam shalom.